أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه عرب سوية هجرية بكلي أني كمناني أني بناني أني وورو سهر الجمادى الأولى من هجرة سانكالو دورنا بسونية ونانيناي. ميلادي نصارو كجاتي بافلا أني مغاني ناني سانكالو تاني كلنا بسونية ووروناي. أمبي دورة بمسجد رجا وامبو كونو درسوا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب aka kitabu kono kitabu tawhid bondami na ko min nana Mustafa alaka jon sugantile min ye cide nya alaka tanuna kisibaka aye tawhidi fanfelalla fasaliminke ani shira bi hadamadella she mushrikiyama ayo bedatu ambo benda de kono dersu temenye anye kuma wudoke bonda in kono bi aya min kalana anka wa qaulullahi ta'ala ako ani alaka kuma masamin korota lendo laqad ja'akum rasulun min anfusikum o ciden nana ciden min bora aw yerela imma anake aw hadamaden cide min bora aw hadamaden yerela alama cide inke jinnaye amake malikiyai abeshe kata fana mini anfushikum cide min bora aw arabu yerela ama bo kabila worela o be prepare tige bena sarahu kono azizu alayhi akagele cide mbolon akabwa bolo ma anitum fengo femba aw sugula oke aw soro kake awla o kagele cire mulo ko soba tofe qawluhu nando nasrahu kuno na ko laqad ja'akum rasulun min anfusikum al jumlatu jumla min fulanyenye laqad ja'akum rasulun min anfusikum مؤكدة بثلاثة مؤكدات ألا يكما ينجليا نيجليا لي منان سباي نيبا فيك كما من جليا عربو كنا منان سبا دبي نيو فوكا فركما كدرا بكم يكما ينفوكا جليا القسم فلو كاليلي واللام فلنا اللام وقد سبنا قدي ni harafu sabade ka fonu ba fo muakkidat ni ba fi ka kuma giriya ka gela ni harafu sabade lagade qasmu be mana ala kalila wallahi kalnani alay qadi obe munyira litahqiq lam القسم واللام وقد لقد جاءكم رسول والله تشيدنا أنا أوما وهي مؤكدات لجميع مدخولها بأنه رسول
bon nim minan saba nim fem saba min fulen ninye u donna fengo fenna akla nyini de ye kaira ko cire ko alaka cire ndero wa hiya muakkidatu gele yali fende do gele yali minaunde do li jami madquliha nu donna fengo fenna nim minan saba donna kuma kumala oye o kuma gele yali defo ana giriya wo alaye nin kuma giriya nimminan sabaye bi annahu rasul ko cidenye cidende wa annahu min anfusihim ko abora arabu yere la fana uba bora hada madum yere la wa annahu azizu alayhi ma yasuqu alayna ko akabbo ciden molo fengo fenka gele anka akabbo ciden molo wa annahu bil mu'minina raufur rahim aw ko ciden fana ko mu'minun abe hinna mu'minun na hinna gele abe mu'minun ne ma fana fal qasam munsab ala kulli hajil awsaf al arbat aw ala yakalilin minke kuma yinna kalili aben ni mankutu nani mbedeta wallahi ciden ye ciden de wallahi ciden bora aw yeredela wallahi akabbo ciden bolo mi na ba aw sukula o kele kabbo ciden bolo donc kalili mbe mankutu nani mbedeka kalili mbe ciden ka mankutu nani mbedeka wal khitabu fi qawlihi ja'akum qila lil arab mi kuma nyogonya min fora ko ja'akum ananawma do ko arabu ko ala kambe arabu de ma ko ciden nanuma li qawlihi min anfusikum alaka kuma ko sonna ko kabwaw yerela fa rasulu sallallahu alaihi wasallam min al arabi cide alaka tanuna kishibaka arabu de do qala ta'ala lako masamin korta lendo huwa alladhi basa fil ummiyina ar-rasula minhum ko ala de masaye arabu munun nute kalando ni ala ye ciden ci kabu yerela o yuhtamalu abeshe kata an yakuna amma li ummati kulliha abeshe kake min anfusikum kuma inye gorobali de abe ciden kam manton beta wa yakunu al muradu bi nafsi huna al jins la nyini beshe kake jaakum amude do ala kambe manton bede ma ciden kam manton de bede ma ciden nana awma donc nan ko gorobali do ala kambe manton bede ma al murad bi nafsi min anfusikum min fulaka fo huna al jins qualité de do mana hadama dum laysa min al jinni wala al malaikati bal huwa min jinsukum donc min anfusikum o beke jinsu de sisa mana ciden nana awma kabo aw hadama dum dela jinnate malikiyate aw hadama dum nyere do de do kama qala ta'ala kumina lakum masamin qurta lendo huwa alladhi khalaqakum min nafsi wahidati ala de masanaya aw bedda kabonin kelena min yan fa adaman wala ihtimal al awwal fihi iskal nani ko ayayi nanya bila kuma folo de ka nyagambi dobe oyorola mana nan ko cide nana aw arabu de ma abora aw arabu de la fana mushkila dobe way mushkila jumay li anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam buisa ila jami'in nas min al-arabi wal ajam parce que ciden cira hadama de mbedema arabu ani mununte arabu bon nan ko si salagari jaakum ko ala kambe arabu de ma ciden nana awma arabu iskalu nya jumae parce que ciden be ncira bedema arabu ani mununte arabu walakin yukhalu fil jawab men ni iskalu nana ni nyagambi nana amba fo ni nyagambi jabu gila إنه قوتب العرب بهذا لأن منة الله عليهم به أعجم من غيرهم
bo namba fe kabo nyagambi nambe nyagamu njabini munye amba foniyae ala ye arabu kere kere ya ku kuma nyogonya ko ale ye ciden chuma ciden chile fonnan shiriyar na nema be arabu de ka katemulu tanaka haisu kana minhum tuma min ciden bora uyerela wa fi haja tasrifu lahum bila rib bo nan taran nin tawsirika korota ben nin arabu la ma korota ben nin arabu ye korota mi nishikatala mana ciden ciran bede made ne alaye kuma nyasi arabu no mamunna parce que ciden bora ulude la ciden cile bo afonnan sirana nema be ulude ka kateme mugotoka har na ya sara nema ciden a ciden yan nema ban bekade me abe arabu de ka folo kateme beka parce que bora ulude la obe arabu ka korota de ira sikate korta minna ninye nanko ewa kuma nanya bila chogo foloka wali ihtimalu sani awla lil umum me anka kuma yimbila kuma fulana ka ode kaka pasiga wodo ye gorobali ode be beta ka fo lagari jaakum ko ciden nanauma mantombe ode kani lagari manna wala qawli ode kani munna pasiga ode gorobali bebe ode kono bebi yere soro ode kono ani fana ala ko lagari manna Allahu ala almu'minina ijbasa fihim rasula min anfusihim ani kuma dobo sembentia ni ala ko wallahi ni ala ye fonnan siriya ke mu'minu ye tuma men ye ciden ci kabu yerela hada madu nimbe kuma fulanan shinshi kademe ka fu kuma nye gorbal lagari jakuma ala kamba mbede ma mantum bede ma ولما كان المراد العرب قال منهم لا من أنفسهم تمام علي عربو كما نغنى كافو إلي تشيدن بو عربو دلا أيو فو يرمي أكو منهم أولا لا من أنفسهم أما فو أو قال الله تعالى هو الذي باس في الأميين الرسول منهم فور يرجما على قول ديم مساي عربو منو نولو تكتابو دو مكلا ala ye ciden ci kabu yerela tumami aye arabu kuma nyogonya yoromi ni ciden ci le kabu la minhum de fora wa qala ta'ala an ibrahima wa ismaila ala kum masammin kurota leno kabo ibrahima ni ismaila ka kibariya folima rabbana wa ba'atha fihim ar-rasula minhum tumami ibrahima fani ani ismaila idwauke o kontigi ala ciden ci ula ciden mumbe bo uyerela منهم دي فورو يروفنا لا ولا حاجة ننكا فإذا جاءت من أنفسهم نا آية من كنو وچيدن چيرا من أنفسهم فالمراد أموم لأمتي لانين أيور لمانتم بيددو من أنفسهم نانا يرمي لانين مانتم بيدد وإذا جاءت منهم من نانا يرمي كم منهم كبو أولا فالمراد العرب لا ينو أيرو لا عربو ديدو فعلى احتمال الثاني لا إشكال في الآية من ناني آية بلا ewa mana fulanaka nyagambite aya inna ola nyagambite aya inna ola ciden cira kabo au ewa ciden nana au mantom bema ala ye cide mbo au yere de la fana hada mare jinnate malikiyate wa qawluhu rasulu ay min Allah na ko cide mana ciden do kabo alafe kama qala ta'ala qumna lakum sami korota lendo rasulu min Allah yatlu suhufa mutahhara ciden do kabo alafe na be gafe kala au ka gafe mi na sene lendo وفول هنا بمعنى مفعل أي مرسل وفول هنا بمعنى أفول فيلو لأمانة مني كيلي معنى أي مرسل تشيد من شيرا رسول كريم مني مرسل تشيد من شيرا كبو ألفه فول بك مفعل كيفين
mana ciden minni ala ya ci kana auma wa min anfusikum sabaqa al-kalamu fiha min anfusikum kuma fora o ka kateme qawluhu ajiju ay sha'ab ajiju kure munye akagelama akagela bolo lianna hadhihi al-maddata ali ayna wajaya ni madda min fulenni nye min ayin ani jay fi lughati al-arabiyyati tadullu ala salabati arabu kanna ni madda fulanu fora harafu minna ube fen geleyali fen min ka giriyali bode yira wa minhu aradun ajadun ni arabu nu ko aradun ajadun mana nin dugu kolo ka giri nin dugu kolo ka giri ay sulbatu qawiyatu dugu kolo ka giri afanga bala ka giri walimana annahu yashabu alayhi mana munye akagele chiden bolo ma yasuqu alaykum fingo fembe kedde wuye aw mantoma o koyin fana kagele chiden bolo kosobe ولهذا بويس بالحنفية سمها نند كوسو تشيدن تشيراني دينا من جننا كبو غالون دينا بما سمها دينا منا كنو وما خير بين الشيئين إلا أقتار أيسرهما ما لم يكن اسما وما ألما تشيدن بلا سوالا كوفلا سيني نيغونچه فوت ko fulay nogomaye minye ciden bode ta fonno kera junubuye silama sarela ciden ni ko fula bila ciden nkoro kon nin fulay o ko fulay na min kan nogode abode ta fonin nogoman kera ala kutani junubuye atota wala abotoy alebe nogomayinde ta wakati be وهذا من تيسير الذي بويس به رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوا نفلن نغيا مني على يتشيدن شير ناي قوله ما أنيتم مصدرية كما بويرو ديرو وليست موصولة ما من فليا مصدر ديرو موصولة أي أنتكم أي مسقتكم ما أنا أكد دغون أكم مسقة فينو فين باو دغون شيدن توف وكجل شيدن بلوكاكي لأن الآنة بمعنى المساقات الآنة كوري مونيه مساقا مكومين بجريا إيكا أبجليا إيكا قال تعالى ذلك لمن خشي الآنة منكم أي المساقات ثم ميتشيد إيوا على كوكورانا كونو مينيه جو موسو أكو إيكانا فرو فوني مغمي سرنا هورو موسو كفرو نفرو تنبولو bon isranna degun kan isoro nima jomuso furu adagara wala ka jomuso furu nisranna ko degun bi soro nima furu wal fi'lu ba'd ma yu'awwalu ila masdar marfu fi'lu minnana ma yunkofe o be sagi kata masdar marfu de ma lakin bima ja huwa marfu me marfu nye jumay yaqtalifu bi ikhtilafin aziz إن قلنا بأن أجيج صفة للرسول donc مرفوع به بنيو كرو أو ني أجيج كتيجوي نانكو أجيج نيم مانكوتو للرسول عليه الرسول إن كم مانكوتو صار المصدر المؤول فاعلا به donc مصدر المؤول بك فاعلا به أي أجيج عليه أناتكم مانا أكجل تيدم بلومين باوسولا وإن قلنا أجيج خبر مقدم بو نانكو أجيج فناي خبر مقدم دي صار أناتكم مبتدا أناتكم يرابولا لبك مبتدا دي والجملة هنا يجي تكون كلها صفة للرسول ولا جملة بيبك تيدم كم منكوتي ولا جملة نانو بيبك منكوتي تيدم ما أو يقال أبي أنباف أجيج مبتدأ أجيج مبتدأ وأنا تكم فائل أنا تكم فائل يسد مسد الخبر من نني أنا تكم كفائل أبي جو خبر جو يردلا على أرائي الكوفيين
نهو تيغو كوفيغان كون نهو تيغو كأريدو كحكلنا لا الذي أسار إليه ابن مالك في قوله من ابن مالك ألفيا كنو نا يكورا كي كتاما ناكا كمي وقد يجوز النهو فائج أولو الرسد نين لا نيني قد يجوز النهو فائج أولو الرسد المقصود أن الوصف هنا وتي سيمينو كسره كنو دي مبافكا نينكما يندي فسره أمانا كدو المقصود أن الوصف هنا هو فائز لانين مونيا وصف من كتي مونيا فائز وندو لم يأتمر على استفهام أما توغلك استفهام كم ولا نفي أما توغلك نفي فنكا وما ذلك كفروك نقول في إيرابه فائز كإيرابولا أنبا فو مبتدأ وأولو فاعل أنبا فو فاعل مبتدأ دي وأولو ويفاعل أخنا أن الخبر فاعل ينكاريا كبو خبر ينفولي مسيسا donc abekum failum bila la khabaru joyoro la sisa amba ke failu bila la khabaru joyoro la sisa donc bunu semnu fule ko fana defo donc ko sisa ajiju infana abeshe kana ka ke mubtada ye ka bila khabarun ka ke mubtada failu mubtada anatukum obeke failu ye ka bila khabaru falasila la nyine ninde na yemmi fo ni baytu kono ya قوله حريص عليكم حريص الحرص بجل الجهود حرص كره مني كيكا يرجيجا بك لإدراك أمر المقصود كومي نيكالا نيني pour كوسرو كيكا يرجيجا بك pour كيكالا نيني سرو حريص كره ودي ولمانا باجل قية جهوده في مصلحتكم لا نيني مني cide nya ka yire jija bedeke akan maslaha koso abe maslaha akan maslahun koso akan maslaha soroli koso cide nya ka yire jija bedeke fa huwa jami'u baina amrayn o min fulen ni abe ko fulade faranyogonka dafil makruh alladhi afadahu qawluhu ajiju alayhi ma anitum mana cide ba ka yire jija bedeke pour ko jugo kanan soro pour ko jugu kanan soro obe soro kuma kono ajiju alayhi ma anitum koko be aw sugula koko be ke dewuye awka ciden ba yire jija bede ko kana aw soro wonin kera sisa ka tora nyoni ka bonka wa husulil mahabubi wa ciden ba ka yire jija bede ke fana mantun an ka kanu fenye min kadanye an ko fana soro aba ka yire jija be ko fana la أفاده قوله كما جمانيو فايدة داما حريص عليكم كيرين كورتولندو مانا يرجيجا لندو فيمو فينياكا هيرا دي نابي مين في أباكا يرجيجا بدك فنا أكو فنا صور وكان النبي صلى الله عليه وسلم جامع بين حاجين الوصفين كيرين تنكرا نمان كتو فلاب بيايا بفرانيونغا وهذا من نعمة الله علينا وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم نيني على كنيمة دي أنكا أني نيني على كنيمة يا كتشيدنكا أن يكون على هذا الخلق العظيم تشيدنكا كن نجوغو نيومان بينكا جوغو نيوما جما كو فلا دي جوغو نيوما با فلا دي نيوغو سورو تشيدن تشيدن بوا تشيدن باكا يري جيجا بيدك فيمو فيمبا كمانتون تورو كنا كمانتون سورو dogo nyuma fulana ciden ba ka yire jija bedeke min kadi manton nye u kan nyini fennu ka kanu fe u ka so ni nye fonan shirade ne ala ya ke ciden kan manto ka ke ciden yire ka dogo nyuma ya bay dogo nyuma bay ranna al mumassil bi qawli ta'ala dogo nyuma min ni ala yire ya fa ka kuma kono masamin koro talendo wa innaka la khuluqi azim na ko cide mai be jogo ka jogo min kabbu ko sobe qawluhu bil mu'minina raufur rahim na ko bil mu'minina raufur rahim bil mu'minina jaru wa majrur khabaru muqaddam wa rauf mubtada muaqqar wa rahim mubtada sani wa taqdim al khabar yufidu al hasra
ni kibariya fana fora o kofe min be fo kofe ko fo o be hasru de yira mana na ko bil mu'minina raufur rahim abisika ke raufur rahim bil mu'minina arabu kan nan chogola besika nan chogola raufur rahim bil mu'minina men ni ayeb adamina bil mu'minina de kanani raufur rahim o ye hasru de yira hasru kure munye warafatu asadura hasru kure munye mana kaminye e wad hinna gele ani nema gele ciden bo nyini ni mu'minu doronde abo nyini ni mu'minu doronde wari warafatu asadu rahmati waraqha nuko arafatu nako arawuf arafatu yere munye mana nema gele nema min ka gele kosobe inna min ka gele kosobe warahmatu riqatu bil qalbi arahama yede hinna min be dusukun kono tetadammanu alhanwan ala almarhumi ni min be ayra ni be hinna ibake ka hinna mu'minna ni be hinna la wal atifa alayhi bi jalb al khair lahu wa dafu darar anhu anin ni be hinna la pour ka hera sama kanama ka tora nyoni ka bwatiki ka rafatu kureninde hinna gelemi na be dusukun kono e bake ka hinna mu'min man ni be nema la sama minye ka hera sama kanama ka tora nyoni ka bwaka wa qawluna riqqatu fil qalbi nanko arafatu ewa hinna dedo na be dusukun kono haja bi itibar al makhluqi ni nyedere ni be kuma yunfo kanyeshi danfema riqqatu fil qalbi o yede ni be kuma fo kanyeshi danfema amma bi nisbati lillahi ta'ala me ala fanfela la ni be kuma yunfo ko ala karawufu ni ba dambi kata ala dema fala tufassiruha bihaja tawsiri ita tawsirinin tawsiri yede لأن الله تعالى ليس كمثله شيء parce que ala ni foyte kelenye ورحمة الله أعجم من رحمة المخلوق على كنيمة كبو كتمدام فين كنيمة لا تدانيها رحمة المخلوق على كنيمة رحمة لا تدانيها رحمة المخلوق على كنيمة دام فين كنيمة تجري أتسرنيا على كنيمة لا ولا تماثلها دام فين كنيمة ني على كنيمة تكلني وبولنت وتكلني وتشوكلني فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أثبت النبي ما بولو على كترنا كشبك أنه قال إن لله 100 رحمة ودا منها رحمة واحدة وتشيدن كن نيما كمي دبي على بولو نيما كمي أي نيما كلن دبي لدوكو كولوكا يتراحم بها الخلائق ni danfɛnw bɛ hinna ɲɔgɔn na ni o nɛɛma kelen ye khuliqa ila yawmil qiyama depuis ala ye diɲɛ da fo ka taa qiyama nɛɛma kɛmɛ min ni ala y'a da a ye kelen de bila diɲɛ kɔnɔ ka taa depuis diɲɛ dara fo ka taa qiyama jɔ o nɛɛma kelen danfɛnw b'a kɛ ka hinna ɲɔgɔn na ni o nɛɛma kelen de hatta inna dabata la tarfa'u hafiraha an waladiha qashi'atan tushibaha hari daba aba ashenta pura shen kana joadenka aba shenta puru akana joade na be shira shen kana joadenka onema inde sababu do hari bagambe hinna denna ni onema inde sababu faman yuhshi haji ramatan lati fil khalaiqi awa ni nema minyire fule damfe ngolo dugu koloka mo juman be se ka konte kashe adam mujquliqu ila yawm al-qiyamah kaymiyata depuis hada madaw damfe undara fokata qiyama nema min be damfe ni nyogonche dom be se ka konte kashe adam ite se ka konte kaymiyan nema nyere chogo ite se ka konte kaymiya abonya kwa maana kumi nema imbonya itese ka konte o man yastatu an yuqaddiraha kayfiyata ewa nema inka kwechogo jombe seko fanafo da moshi de pela jiada fo kata qiyama
nema min be danfen kan mo shite se kan nema in konte kaymiyatan nema ewa qualité aketo a jaten tem kaymiyata nema in jate mo shite se ka konte ewa aketo ko fana ite se ka ewa o fana jate mina kodo la ahadan yastatu illa Allah mo shite se wala fo ala kilempo ajja wa jalla alladhi khalaqaha مسمى يادا فهذه رحمة واحدة أو ننفل نما كلند دو كلوكا مغتشك أجاتي حكدو مغتشك أكي أو أكي تشوفو فنا جاتدو نما كلند فنا فلميني فإذا كان يوم القيامة أو القيامة دون سيرا رحم الخلق ب99 رحمة بالإضافة إلى رحمة الأولى bo ni qiyama jora nema bikononto ni kononto kan ni nema kelen faraka damfen ala be jon nema no de arjanna la gara nema bikononto ni kononto la sagulembe kelen de fule jian kono foro depuis jian dara fo kata qiyama jon bo ni qiyama jora ala be hada madon nema aka jonyuma nema yomal qiyama do nin ni nema bikononto ni kononto kanin kelen faraka nema kemen wa hal hadi rahmatu tudaniha rahmatul makhluq yala ni nema damfen kan nema beseka gerenina damfen kan nema teseka surnya nima al jawab abadan damfen kan nema teseka surunima la abada la nudaniha an kan nema an ka damfen kan nema teseka gerenina والقدر المشترك بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان إلى المرحوم دونك كفر نيغنيام من بي على كا ايوا دمسا كنيما اني ايوا دمفين كنيما ني مغونچه ما نكتو درون دي بونو نيغونچه درون مانا كنيما كيبا كي كنيما هنا مغمن نيبا كي كمغمن نيما كنيما كاي o dorondo bungu nu nyogonche me ko chogo la anu yere ka chaya nu ke chogo ni nema chogo atekele nyola de mankutu ndoronde bani nyogonche kanyumanke kata ibake kamin nema kanyumanke katama wa rahmatul khaliqi khairum makhluqati alaka nema damfente alaka nema wote damfeye li'annana law qulna bidhalika la qulna bihulul sifati al-khaliq bil makhluq nanko alaka nema ko danfende do wala sisa ambese ka foko alaka mankuto don jigina danfen dola alaka mankuto don na danfen dola alaka mankuto fanate do danfen na donc alaka nema te danfen yede wa haja amrun la yumkinu o fana ye kode parce que nani alaka nema ke danfe ya be ko me amba fode ko alaka nema be jigi danfen kono alaka mankuto do be jigi danfen do kono o fana te shekake lianna sifatul khaliqi yantasifu biha wahdahu bo minye e wa damasa alaka mankuto akelem pele de be mankuto no oye wa sifatul makhluqi yantasifu biha wahdahu danfen fana kam mankuto ekelen de be mankuto ni kam mankuto ye لكن صفات الخالق لها أثار تجهر في المخلوق دم سي نكم مانكوتو أنو بيه دم فيونا دم سكم مانكوتو نيما أنو بيه دم فيونا وهذه آثار هي الرحمة التي نتراحم بها أنو يموني نا نو من بيه دم فيونا ني ألاك نيما من نو بيه دم فيونا نو بيه دم فيونا me ateseka alaka mankuto den ateseka bo alala kake auna kado auna me ano banka nema banko yemunye nema minfule ninye na ya ke damfe unye nambe hinna nyogona nae wa qawluhu bil mu'minina raufur rahim ay inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi khairil mu'minina laysa raufan wala rahima ay hasirun famu na ko kofe ko ni qabarun folo fora ni qabaru birala nyefe ko be munyira ali hasir la nyine mun mana ciden kan nema ciden ka hinna ana ka hinna gele abe mu'minu doronde kade
ودا تقول إن النبي صلى الله في غير المؤمن ليس رؤوفا ولا رحيما بو مؤمن تنا تيرين تهنا جلين تهنا تاكا مؤمن تنا شكره تيرين كهنا جلين كهنا أبي نعمة أبي مؤمن درondeka من مؤمن تنا تاسرو بل هو الشديد عليهم كما وصفه الله هو وشهابه بذلك بل مؤمن تنا تيرين كجري أولوكره كم على يا من كتنوي تقومي أنا كشيبو على يا أنا كشيبو من كتنوي كافو كم مؤمن تنا وتهينا إلى وتينما على كم جمع محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم على كم محمد على كتيرين أني محمد على كتيرين أني مغمن فرلم باكا كشيبو ulu ka giri kafiru ka me muminu damaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ hinna ɲɔgɔn na mais u ka giri kafiri kan u ma nɔgɔ kafiri kan qawluhu fa in tawallaw ay aradu ma haja albayan alwadih bi wasfi rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ni ala ko fa in tawallaw ay nawbanna ma haja albayan alwadih bi wasfi rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawbanna ala kelen ko fe ka cide mankutu nuni mankutu jele unye nuni nunun ko fe aw ya kodi aw banna cide ka cide nya aw banna ka tuga ko wa haja iltifatu min alkitabi ila alqaybat uba foninde ma arabu kanna ko ki ka ko laje ka bo ewa mogodo ka kuma nyogonya ma kata kuma nyogonya minni imatigi foala الخيبة لأن تولي ما هذا البيان مكروه parce que hada madem ni kodi kafara ni mbangaleka ayi kodi oye kokonende oye fin konende wali haja lamu yuqatabu bihi wodi koso ni koyin konendo ala mu kuma nyona naye ama kuma nyeshuma falamu yaqul fa in tawallaytum ala ma funna ya kodi ayake fa in tawallaw ubafo nindema ko iltifatu kika ko laje kabo mugo ka kuma nyogonyana ka kere ane ka kuma inke komi be kuma mugo wore de falete donc oda to bunu semenu ku ako wal balaqiyuna yusammunahu al iltifata ako balagatigu bennin wala ko laje wala ukhila يبنو سمنكو نوتنكو إنه انتقال لكان أحسن نوكو كبوكما فوچوغو دولا كتا فوچوغو دولا كودي كاي كافو الاتفاتو نوكو انتقالو نيني كبوكما چوغو دولا كي كما نيغونيا ايوا كاكما نيشيما كاكما تكابولا كي كاكما نيغونيا كاكما منيشيما كو نوتنكو انتقالو كودي كاي كاتمي الاتفاتو انكا قوله فقول حسبي الله الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم نكما يسرا تشيدن دما اي قل ذلك معتمد على الله متوكل عليه اكو تشيد افو كيكا كو شيش alaka كيكا كودا alaka معتصم به انيكا من لكني عليه حسبي الله عليه وسلم وارتباط للجواب بشرط واضح bon ninjabu min fulen ninye ani sarati min be usrile nyogona ka fu usrile be nyogona o jelende do la nyine munyi ay fayna aradu nubana fala yuhimmannaka iraduhum bon nulu banna o ka bannin kani hammi mana hasbi allah faqul hasbi allah anim kuma min temena usirile kafu kuma nunu sirilembe nyogona o jedende do mana nu yu kodi ni bangeli ko fe nu yu kodi o ka kodi kana haminae bal qul bil lisanika wa qalbika hasbi allah e kafoni nenya ni dusuko kafu wala yenne wasa o ka bannin kani hammide kana hamminu yo ko pasike banna itama de o kani hammi nu banna ibolon uyun kodi
e ka foni neni duskunye ala yenne wasa wa hasbiya khabaru muqaddam wa lafzul jalalati mubtada muaqqar wa yazuzu al aks mana amma fo lafzul jalalatu wa ya allah inde mubtada muaqqar wa yazuzu al aksu fana be daga mana abisaka ke fana minye lafnu jalalatu muaqqaru hasbi Allah mubtada aksu ni ode bi anna jalla hasbi Allah hasbiya mubtada wa lafdal jalalati qabara o fana besaka daga aksu yedo fana besaka daga irabu ke chokola lakin lamma kanat hasbu nakirata la tata'arafu bil idafati kana li awla an najalaha hiya al qabara metumame hasibun alayin nakira de tarifu tesheka kala na le farla fendo ka tarifu tesheka kala wala min kaka anka ke aleke khabaran hiya al khabar anka aleke khabaran wode kaka wode kany qawluhu la ilaha illa huwa ay la ma'budu haqqu haqiqu bil ibadati siwa Allah azza wa jalla la ilaha illa huwa kuremunye mana bato fente min ka bato ye cinyaye haqiqu nani bato kakafana shi wallahi azza wa jalla ni alate ala min kabwan akurota le bato fente min ka bato ye cinyaye min ni bato kaka ni alate qawluhu alayhi tawakkaltu alayhi jaru wa majruru muta'allahu bi tawakkaltu wa qaddima lil hasr o fana alayhi fana bilala nyefe puru ka kuma yimbe fara nyogon kan ninde kono bilala ni feni hasirde parce que be se ka fonni fana rabu kanna chogo do tawakkaltu alayhi mais alayhi damina kerani alayhi munye lil hasri mana mbinka ko da ala kelempewde kan tinka ko da fenwure shikani alate hasiru yeninde وقوله إسقان سيروما وقدم للحسر وتوكل ننكو توكل فنوفن الجمع هو الاعتماد على الله ويدي كيكا قوشيش عليك في جلب المنافع ودفع المدار ما شقت به كيكا قوتا قوشيش عليك ko ala de be nafasa makanaima ala de be toray nyone ka boy ka farani dalembe alala ani shika kana kere ika ko tay kudi alama ki ka ko dalaka kai ayira ka ko da alaka ko ale de be nafasa makanaima ale de be toray nyone ka boy ka farani dalembe ala وفي الأسباب النافية أني كفرائك سبب نفلم فنكي ika sababu na falen fana ke ni mogo min fana ko ne yinka ko be sinsi alaka ala de be hera nati ne mala de be tora nyoni ala ye sababu nyuma munu fo sababu munu be mogo na fa yo fana toye anko ewa aqida tigu ko aku wal itimad ala al asbabi wal itimam ala al asbab shirku wa tariku li asbab qadahu fi shari'ah hada madenki ka ko sisi sababu ka kanyina lako uye shiriku ye yere jatela ka fanga min bila shinsilen bi ka fanga de ka ishinsilen bi ka kodon de ka ishinsilen bi ka yere ka kegu de ka plan ni be fere munundo dale mbolu de la hakli tala ka demenela ima kodilo alala ni ye shiriku ye ni mo min ye sababu daga len fana toye uye silamiya sariya la gosili do kata sariya mamunna ni mogo min ko ne be den wolo makko be denna ne be den fen ka den soro men te furu ewa ate ko min be jene yake ka den soro fana ne ko ne be den soro e ma silamiya sariya la gosi ka sabtiya eska ebe jate hakili da falen tigula ne ba fe ka den soro men te furu fana te jene yake pas jene ya yere den te mbe ne be den soro men te furu قدهم في شريعة ولا ودياتوا كوي كاكو دا اعتمادو يمونيه
da alaka ko ala debe hera sama kana yema ale debe tora nyone kaboy ka ni dalembe ala la fana ni shika lenta la dalem bala ala ba kede fana ka fara sababun na falen kelika sababu nunye sababu na ikulu ke ninde togo ko tawakkul wa qawluhu alayhi tawakkaltu ma qawlihi la ilaha illa huwa na ko alayhi tawakkaltu ani fana ka faraka na ko la ilaha illa huwa فيها جمع بين التوحيدي الربوبية والعبودية نكما فلا فولي كفر نيون كاتي o be tawhidi kalite fula o ye tawhidi kalite fula in fara ɲɔgɔn kan tawhid rububiyya o tawhid ubudiyya mana kayira ala de ye dali kɛ ala de ye bato fɛn ye nin kuma fula ye tawhid fula in fara ɲɔgɔn kan wallahu ta'ala yajma'u bayna hajain al-amrayn kathira aw ala nin ko fula ala bu fara ɲɔgɔn kan ka caya qur'ana kɔnɔ توحيد الربوبيه ني توحيد الالوهيه او بي توحيد العبوديه العبوديه ني الالوهيه ان بيد كلنه اكاتشا قران كونو على بنين توحيد فرانيونكا اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد توحيد مندو توحيد العبوديه واياك نستعين توحيد الربوبيه معنى امبي على كلمه دي باتو nte foyi bato ni e ala kelempewute e wante deme nyini foyi fe ni e ala kelempewute tawhid fulan fule ka fara nyogon kaya wa qawluhu fa'buduhu wa tawakkal alayhi ni ala ko qur'ana aya ko suratu hud kono e wa ala kelempewde bato e wayi ka ko da ala kelempewde ka ala kelempe bato tawhid ubudiyya ika ko da ala kelempew ka tawhid rububiyya قوله ورب العرش العظيم نقول لا رشبت تجد عليه دمير يعود على الله سبحانه دمير بساجي كتا على دم معنى نقول رب العرش العظيم دمير بساجي كتا على دم وهو رب العرش العظيم دمير يعود على الله سبحانه هو أبساجي كتا جمع على ورب العرش أي خالقه رب العرش كريموني معنى العرش دمبغا لدي العرش دا وإضافة الربوبية للعرش وإن كانت الربوبية لله أمتا مني على يوا العرش فرقتا على كمان كتب مني الربوبية على العرش فرقتا ودما كسر على كربوبية دام فين بي على ديا بدا من العرش كريم منا ني العرش كريريا ولا دي العرش دا kasurala de danfen beda o la nyine munye tasrifa lil arsh wa tajima lahu wa yakorta de la reshima ani bonya la reshima o de ato yella reshi sagi kata ka rububiyya ma kasoro danfen be ka rububiyya be sagi kata la dima wa munasabatu tawakkul li qawlihi rabbul arshil azim bo munasaba min fana be na ko nyenka ko da alaka ko fe rabbul arshil azim na fo ومناسبة الجمعة لأن من كان فوق كل شيء ولا شيء فوقه فإنه لا أحد يغلبه فهو جدير بأن يتوكل عليه وحده منا توكلت فولي رب الأرض الجميع نتوكل الله يني مني فسكنا ياسر لأن من كان فوق كل شيء رب الأرض الجميع الله دبي فين بسامفه الله بلا رشكا الله دبي فين بسامفه foyite ala sanfé bon ni min kera sa ale de be fembe sanfé fenta sanfé fa innahu la ahada yaghlubuhu aw mosite foyite ni bese wala ale de be fen sanfé fenta sanfé fenjuma bese wala foyite min bese wala donc ni fem min be ni ala ni foyite min bese ala فهو جدير بأن يتوكل عليه وحده أكاكا يكيكا كوشيشي على كلمة توكا وديات رب الأرض العظيم نتوكل كفي وقوله على الأرض فسره بعض الناس بالكروشي ثم فسروا الكروشية بالعلم ناكو الأرض أرشي
ako mogo doye arisin tafsiri ko ale de kursiye kasage ka kursi fana tafsiri ko oye doni de alaka doni wahina yiji ako wakati la yakunu hunaka kursi wala arsh nan tara nin tafsiri kalatu ka tafsiri nofe obeke sisa kursi te la risute wa haja tafsirun batilun ni nye tafsiri chinyalende kafo arisun ko ye kursi fana alaka doni de oba ira la resite kurusite ni nye tafsiri chinyalende wa shahihu min kakene min sahalendo anna li arsa khairul kurushi la reshiye kurushi tanade mana al arsa ni kurushi kelente wa anna li kurushiya khairu ilmu awa kurushi te doni fana alaka doni ote doni te wala yashihu tafsiruhu bil ilm atesaha anka kurushi tafsiri ko doni watesaha bal al kurushi min makhluqati llahi al azimati kurushi alaka damfen bado de washiya samawati wal arda kurushi yurwalendo kateme sankaba wolon fulandu makolon fulaka wala arsu ajam wa ajam wala resu fana de kabono ya ale de kabono ya fana kurushi fana ولهذا وصفه بأنه عظيم نند قصو على يلار سمان كتو كو أكبو بقوله تعالى وهو رب العرش العظيم على يلار سمان كتو نبونيه ناكو لارش بين تجد علي وبأنه مجيد على يلار سمان كتو فنكو مجيد بقوله جول العرش المجيد لا رشي مجيد بك لا رشي تقول على قراءة كسر الدال نية أو دالين كسرين مانا نيكو جول أرسل مجيد ولا مجيد بسكي كتل لا رشي مو يرودلا من نيكو جول أرسل مجيد بالدم دالي دونك مجيد بسكي كتل لا مو يرولا لا رشي تجد على من كبو مجيد بنيه اوا بكسر الدال جول ارسل مجيد ابيساغي كتل رسيد ما يرولا وبانه كريم اوا على لا رسم من كتفنا بالكريم كو اكبو في قوله لا اله الا هو رب الارس الكريم على كبتو فنشيت من كبتو يتشني على كلمه بوته لا رسم من كبو وتجيده علي karimu ani ajimu difference jumamburu ñogon ci bambaran kan ha aywa li'annahu a'jamu al-makhluqat parce que la reside ye danfem be kabonya danfem be min kaboni danfem be way la reside allati balaghana ilmuha wa alaha wala danfem munun ka doni seram made ye bunu sunu yere korosiye la reside kaboni danfem beye danfem munun ka kibariya serama Allahu akbar parce que danfem be se ka danfem do be se ka ke alaka ewa doni konan todo kabo la reside mais an hadama don ka doni kononana danfem munun kibariya serama la reside kabonu beye walaha alede bu be sanfe fana alede be danfem be sanfe fana lianna Allah astawa alayhi parce que ala korotaraka وفيه الدليل دليل بيننا على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق دليل بيننا كو أجيمو من كتو من توي كو أجيمو كو دامفين بشكا من كتو ناي أم بشكا فو دامفين دوما أجيمو لأن الأرسى مخلوق بس لا رشي دامفين دي وكذلك رحيم ورؤوف ولحكيم bon abo chogo kelende la damfem be se kam mankutuni rahimu ye damfem be se kam mankutuni raufu ye damfem be se kam mankutuni hakimu ye mais damfem ka rahimu ani ala ka rahimu keledwa damfem ka raufu ani ala ka raufu kelendwa damfem ka hakimu ani ala ka hakimu kelendwa ayi wori yato bunu seminu ko wala yaljam min intifaq al ismayn intifaq al musammiyayn أو أكو أتسكا كي
كافون نم وتقو كرا كلني تقو تقو فنكا كلني اللي تجامو وتجاه كوي كافون نتقو كرا كلني درو تقو تقو فنبي أي وتي فإذا كان الإنسان رؤوف فلا يلزم أن يكون مثل الخالق ni hada maden kera arawufuye o tayira ko hada maden beke komi ala ko damna masa fala taqul in kana al insanu samiyan basiran aliman lazima an yakuna misla al khaliq mugo tafu fana ni hada maden na be femme abe fenye o abe fendo o tayira fana ko aleka doni aneka ewa meni anaka yeli anaka doni ane alata yekelenya otoyira لأن الله سميع بصير عليم بس على فنا بمني ك على بيلي ك على يدوني مصدي كما أن وجود الباري سبحانه ليس لجم أن تكون جاته كجوات الخلق أو كمني على بي دمفم بي مي على جاتي يالا ألني دمفم يكلنيوا كجوات الخلق على كجاتي بكم دمفم كجاتيوا أي donc fa inna asma'uhu kajalika aw katqu fa nabo chogodela la yasalijum an takuna ka asma'il khalaqi ala katqu tisaka ke komi damfen katqu bela bima yaliqu bihi ala fana katqu bala bima yaliqu bi jalalihi e katqu kaka niye ni ka damfen ya chogoye ala fana katqu kaka naye ni aka damma saya chogoye وهناك فرق عظيم بين هاجة وهاجة أو فرق بدب نونوني نيغونجي معنى دمسا أني دمسا تغو أني دمفين تغو فرق بدب نيغونجي وتكلني قوله فقل حسبي الله أي كافيني حسبي الله كريموني على يوم وصا وهكذا يجب أن يعلن المؤمن اعتماده على ربه abo chogo kelende la awajibilen be mu'mini ka ika bange ka jeya mana ika sinsili alaka mu'mini ko bango ko bila kene kade wala shiyama fi misli hadal maqam kuma mana ninjo yoro na nyogono alladhi yatakhalla an-nas anhu tumamini hada madun yu ye kutoy hada madun yu de barase ka boyma wakati mi o wakati ika ko shinshi alaka ika ko di alama li'annahu qala fasga alaku fayinta wallahu ni mogo yi ka kodi ma wakati mi ika bange kabila keneka ka fola yi wasa wa hadhihi kalimatu buru sumin kon nin kalima min fulenye kalimatul hasbi mana hasbi allah tuqalu fi sadaidi akon nin kalima be fo ni ko gelen wakati ko gelen bika qala ha ibrahim hina ulqiya fi an-nar ibrahim ayen kuma de fo tumamu ya fili tasuma kono والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابه هنا قيل لهم شيدنا كشيبو ينن كما دي فوتمامو كوما ان الناس قد جمعوا لكم مغفر لا نيغونك او كما فاقصوهم ايسرون فجادهم ايمانا نكما فول شيدني شيبو يا يدو فرو كلمن هكا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وكو الا يا وسنيانكا كودي علما تنبيه دو سيمنو كو حكلي جيغيدو في سياقنا لآية ثانية فوائد نسأل الله أن ينفع بها أكو عليه آية فلنا من سما كوفو نفا دو دي بالا فايدة دو دي بالا أبا نيني ألا في ألا كان نفاني فايدة ني ويموني هذا مدن ندو نكو جلونا دونكو إيكان نكو مفو ودي أتو أيه مؤلف ما من نندو إن الناس قد جمعوا لكم ها أي وهذه كلمة لحسبي فقالها أي لا يني إن الناس قد جمعوا لكم فاغصوهم فجادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أكن كمبيرين فقول حسبي الله النام على حسبي أقول فلك من فرaka aya afaraka ni faida dode mana faida nye jumae na ko ko abe fo ko gelen wakati
ko gele ngati ni gele ya soro wakati mi ibafo aya fo ni o faida de akwa abe ala de ala kan nafanai o de ya to ya tawsirni aya do ni suratu ali imran kuno la nyini o de hasibi allah farallaka o de la bonni an fana be faida min farakaya ni aya min fulen ni nyenna kala nan kabbi anye bi dersu beke ala qul wa qul hasibi allah la ay qul hasibi allah la ilaha illa huwa rabbul arshil azim قل حسبي الله عليه توكلت لا إله إلا هو رب العرش العظيم أي فإن تولوا لا يني تويرو لا يني بيويرو منا قل حسبي الله لا إله إلا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم باسكو أذكار الصباح والمساء أنا قص غما نيا فوسيا ولون فلا kafaka Allahu hammahu ko alabi wasa abi wasa ube kafahu Allah kafahu hammahu abi wasa ka hammi bela hammina ko bila abanya nabo ni ya fo wula fesinya wolon fula hammina ko bila bi nyana abanya nabo me hadisun daif ayem pete te daifu yede me min fora no fe ko ni ya fo sogoma sinya wolon fula uye sara min fo no fe abi la wasabi iwa ka hamina ko be nyana boye ni ya fo la fesinya wolon fula abi ka hamina ko me nyana boye o ye kuma la fulende ibn baji nyin kara ni aya la qul hasbi allah la ilaha illa allah alayhi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim ko ka fosinya wolon fula sogoma aka fosinya wolon fula ula fi ko hadithun da'if ako hadisai la fulendo ako me kuma yin kuma nyuma de kuma nyuma de do ako hada madem be se kafo iyere mate ewa kuma nyuma de do koro nyuma unde bala me nim baraji min fora no fe ko aka fosinya wolon fula sogoma aka fosinya wolon fula wulafe ani baraji min fora no fe ko la fulendo ko sahalente donc abe comme azkarul al sabah wal masati wulula ngalla nyino de ko fayda do di ajikaru munum be fo sogoma ajikaru munum be fo wulala aletu wulula ko ka fo sinya wolon fula min fora asahalente do ko mawqufu ala abi daradai ko abi daradai min ya hadisai mafula ko mafuru ko abu daradai de kakuma do ala kulli hal ciden ko ne kakuma te bombaji ko de ifudo ako ciden kakuma te me akoy kakuma nyere kuma nyumande do ko basita folila سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك